Ang dingi taka chigo ndo na ulutanga e baka tongo. Moyan rava sarva binaka, moyan rava sarva binaka siya moyan rava e na bakang bauta na nomu tete vaki buana kalo. Au sarong ota sa kere-kere toko tirara. Olo malangi sa kere-kere. Ya, ndra ngai shota na kena boso ni ko na ngai talai kino olo malangi na taba no muy tutu na no murai na kalongo. Kena mbaki ni mbula olo ko duru man robin garabitu mai ki na me ado mai ni kuwa. Na taba ni tutu ni mbula eno no mulo mani ko. Do you truly love this God? Or just because of the church? That's why you love it. Just because of the church. Moyan rava na bambauta na nomu tete vaki buana kalo. Rona leso ni bio kane roho weekend na mataka na kaindai. Mate leso ni ligito na mate ni vole pola berto mi kornita na kena wase tolu. Lima kina dio au na ulika na kena babala ngin rongo dia babinaka. Na nataro tigo na kalo na tikine ono batingo I planted the seed. Apollos watered the plant, but it was God who made the plant grow. And bear fruit. So neither the one who plants, neither the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, just one purpose, and they will each be rewarded. They will be each be rewarded according to their own, not to the church labor, to their own labor. For we are co-workers in God's service. You are God's field. You are also God's building. Tapi tadi bulan dasati ko kinong babakos. Tapi itu sawo ti orno. Last 6, last laps. Mendava ni dava talendo talembaki. Ona kita mombito ti na ulutangan go ombaleta na dava sarimbimbi sambalabu na nonda tete vaki. Na tete ke de tigo nango na menda tata musukina. Ia kane bola tambu. Na lotu sayang ng bulongo, sayang talaga ng bula sa amberamay. Ni amberamay din yo do na nung tete ba. Na isaw ni buloya. Endon mo na reda roy ke the indicators. Where God is really be with you. And ano mo lamana na kalo. You have to reap first here. May baka takilay tiko, na sati ko na kalo. Kena sarawati talaga. Batika manda sangu chunga ikia kasi kan indo na baka takili kileke indo na lang kay tigo awa mandaya sawa manda me baka takili ke na nomun raw me kilai betayang ng bulongo membala tete vaki nonda lotu nonda masu nonda be baka lotu tagi rongot madha binaka indo na bula binaka kina tamba daga ko suba pilawan evangelism na be baka lotu tagi. Kada babi nakataka tiyo na klo, ikera baro tag dibosi ng rambulan na nalwenda. Rangu non ray dan sarava, kanda letu non ray diritu ramaro takatu na kalungo. Yan ni kuwa, au kati ko tiboso tigino, iko de ko Paula, iko de ko Apolosa. Roda katu no Paula, au sakte nga ko ya. Polosa sabo pakasosota, na kenembalem go. E nanduindu itu ninda sa atiki ni yango e Kristo e na soya na ngusu e na soya na yaba e na soya na linga e na soya na udu e nduindu itu na nonda itabi ia na itabi ko kademi kina ngona kako bia bosa kini ni kuwa because you will be rewarded accordingly kaya kunda ungiri lali di nata sara na munda ungiri lali kaya nangauna mikuni mbera na lali rongo binaka ni lali balita ko kadivi mafakava e na vaka lebu na sureti tu ir babakos na do mandanga ni lali e sureta na tamata na keni rongo na kena ngauna kabentu sebe kenda indu na nonde tavi enda na sangani tala to doko enda na sangani baka tawa to doko ia ke banda sa tatanda sa ngusu tiunga iko dia kana kita kama na vaka ni kenabo kaya makasakani wala tambo and the satiki ni yango e Kristo and they coordinate the club binaka na bitiki ni yango kebe the club binaka na mata na udu irongo they have their own function
mera di katau doko kina nambula ni dona yang ni lenga indua e via lenga tau doko saranga orto na it affects the others. Siapa? Sabakakina na lotui Kristo. Dilenga indua e tigo talenga enda wakila katuki non detai menda sanga menda babinatak. Yo tali ni darongo datu kan mataka binaka indai. Ya sakane volta saki kawale ko etea. Kawale ko baka soso taka. E fungo na ngauna enda sana numu tungona bu endo taka na takawere. Nendo ko baka samata. Menduang kai toso take me libu take no ubio klasa ana sauti ngon sebu. Kali vital no ko vega lebu. Ito me na koro. Etauri ni pambalabu, etauri telang ambimbi. Rawa saratunga. Yo rongo ta sarang binaka. Oi ko tenga. Oi ko baka suso tanga. What happens underneath the ground? Nona na kalo. Ya kendo meleveti ngakina. O ko erani baka tumbura. O ko telanga erani baka buana. Sedap. Kongaya endana rede tigo na bingono keve. Sakene membali our core business is only to plant, it's only to water with faith, and God will take care of the rest. Au kati ko nang daulutanga, moyan raba en abakam bauta na nomu tete baki wana klo. Se moyan raba na nomu yan rabi. Klaso na ngauna, en tatagdaka en tabaka samataka ni tigo ko eredi kenda tigo sianga ning dona kaedala. Isaribu ko na kalungo. Me kuni lorai, kuni lorai me lorai sarangaki na natamatanje na takabati ko na taibi. Andong giri lali, andong wala sini kadu, andong may tataviraki, nakilay ba na. Beta ko kada kaloyalo, ye reveti ko na kakeve endang dolinga kina kanda tete bagi kina kina lotu kena kautalanga ini na itugu binaka. Dapat karong tinggal mata ini korang ni tahu saya ko tiko na tinggal karuan tinggal rusol gabitu wase karuan tinggal rusol gabitu ni sai kemuni na ngoi Kristo kasati kinyango oi kemuni yang dundo kembal non de tardon gorton mata sere ertu kadhibi na mata sere ngon don tiki nyango le ni lotu body of Christ na mata sere na kana baka tarata itu na non da lotu jungorton na non tambu jungorton da nalebu non da nelebu tambani same era baka tarata tu na baka binaka enda baka binaka ni rasulitu ena yalo din na baka bauta ngona non tete waki ya na kalo kilati ko na kake vera londina tukin kena barautaki rongo da tiko bete sanganin do na vere wona na manga molaka ko sali tabu mai. We need to prepare. Preparation is very important. Plant, plow, plant, water dengan nama kana kami bakin mata siar kakeve engarabi babinaka baru tagi babinaka metam mereni marau kino koya enda mai ba marau taga tiko ena nonda tiko ke ya ngosarin bimbiki na nonda tete bakina londine kana bambauta. But they say we are nothing until and unless God intervene. Kaya sanganin do na tumbu, sanganin do na kandaraiva, tumbu dake se baka botu kanataki, nanda lotu, indo na lenga itiko. O baka itabiti ko na ito lotu ni chikina, mindale makoto, ang garabe wakan sila, na tula koloko na singatambo sauti. Au sambo leira sarangana ni tulio ni abusa. Lima na lotu nandun na singatambo. Indo tali na lima chuna lotu klan so tolu. Onde lima koto lima na lotu nandun na singatambo. Menangaw na siya tiwagi na siya hado chungango. Ondo mulher tu nanti minikir-kir tu ndolong mai ramai batang kateng kawabu gitu ke kati on rongo ta sarwa binak sambalabu na lima na lotunggo au semberi ni ure de mure de nabu anda nama kam dere de na lima na lotu me nangaw no ya me hadu mengo bisombe kan nangaw na sa climate change de la sa hala ko mira balta na kake de ke lima nonda tete bagi tigu wana kol sanga tambah sa sanga sarain dorang kalau tu tunga main mata kalau tu masuk mi ada tali na lutin babi na kana bitu na kalo sanga zuru tu lo mortu no tu lalu tu bunau na lutu lima na lotu baka lima singa tambu bali lotu
Kala kung dali mo ko tundondonga. I always proud to share that. Ya usah kan rata tigo ditulutun. Ena buan na kanda santo dun menta sarai da. Ni tabu cintun del kenjal mo ko tenda na relasyon na tete ba tunang gase. May na lima na loto enda na ba pakatutu matataka na lima ya kena ito po ningon yang go na karawatan mo na ito kina kena kairong kina. Ya umulay kenda tigo na matakabi na kenday. Dasang ni kawale. Kiba ko na uli ka na madi ni kanwa siya rusobul ko tolo na tikine rusobul ko tolo. Vosa tikine ni voltambo tunu bekenda. Vosa na ngon turang o chisu virtu na farisi. Do tamatan do biba kay sini. Roko na kay tugo. Do sa sulenga na nom do ikatini. Kaba kawal ta kan ba tabuli da bi kambing binilao. Me ba kana lewan dono justice. Yalo be bosoti mercy. Kena kandina faithful. Tunu bekenda voltambo. Kendo sa kanto do amdo sa sulangan ikatin kanto la ba na kanto do mo tabuli dirikina uirong go merawat talanga kina nambula rawat kanga tuno turang chisu na be kawango endondonu mundo bagadora kame kako talanga ni ba kawel ta kina kenabo kenmen bale you offer you kanto mena no mikatini se kanto mena mo offer kako ni ba kawel ni batorongo ro bata sono ngana sabakan ni chunga na kanta musulia. Turang oro chisu berto na farisi gerto bule. Do santo bibakai sini kemdo. Do kota beno mendo ikatine. Ya ka mendo sini baka tabuli dekina. Na binaka nandondonu saba Congo we need to practice. Congo andondonu meda melaura ibikanda. Naiman living nakandondua. The living sacrifice. Kabosa gino ko Paula. En Roma wase tinikaruan na tikina indua. The living sacrifice. Holy. Saba-saba. Ngay binaka buwana kalo. Ngay re binaka dondo nindambula tu nga. Nindambula tu. Ngay re ni Kristo. Because we are living sacrifice. Baltan da sa sulian ng bulo ba na Kristo. We are living sacrifice. And the bulo to nga salaw to our commitment, our sacrifice in serving this honor, this God. Na nanda boss ay nagkakandi na kina. Kaya da sa ati kinangoy Kristo, e may salaw nga that living sacrifice. Siya tama? Nung bosa, may pakatakila ng oniturang o Chisu. Nung itobo, may pakatakila ng oniturang o Chisu. Na kaurongoda, may baka takila ni tiko na buno na kam, morongoda nga na kaya binakataw Chisu. Na baraw nilamu, na baraw nilingamu, na kaya nandiyan nilingamu, may bebu kinilo ko la Kongo, na buno ko tuki, na buno ko tuki na nabamu. Ya kane voltambo, Kongo, sama-sama, kabi naka wana klo, kay dambo ni soro binaka, dua-dua. Ya bata ba kenta ni kuah. Ombole kenta juga na matakabi na ni kuah. Ang nangali siya mata na koronelso ng balten chuwi kenta ni talono binakoya. Nata sa kadi sartungan ng turang o Chisu. Kati ko kako Paulo na tigineviwa, for we are co-workers. And the kata kina kalo. We are co-workers in God's service. You are God's field. Na nung masaratiko. Na nung da sulim bulu buwan na kalo. Doon na bulang buwan sa lakot rum na bibalo tutaki. Sabarong ko mendata kawaya ni nakandaray ba? Endarongoda. Santa nung lakot rum ay nung pitu na bula sa atiyam tanda. Kapag sa tinong ko Paul, because we are co-workers in God's service. And the vaka kayo na kalo. E nagara itara binakakina ndo na were ni kalo. Era nanga itara binakakina ndo na vale ni kalo. Ia na were ni kalo menda tomi ngaki na kalo. Ia via taraba te kayo ko na kalo na were ya. Dia ko sana num mo sa taranga ile lingama na num kau na num huko na num kila. Ia tara. Ko naga saraba nga na itete na kaite ba ke no mani were ya. We are God's field. And the tete ni kalo. Kabina kata na kalo menandaw kana kina. Me tomi kina na kalo. Ni maraw tagatu na te o te ba kabwa.
kabakakina ninda sa vale nickel. We are God's building. Menandau tigo baka vengu kina na klo. Puno da bando sa barutaka menandau tigo baka vengu kina. Abos larang kasi ko isya. Inambula nga saya lo malua. Kaya lo malum. We need to practice that. Ya na karto le da farisi. Erto sulit yung nga nonton ne kajini. Ya kau tisu kim do nando biba kay sin. Era sulit yung nga era sangan ituku na merambula taka so they can practice justice. Akan ben balibekian dan mataw na kanday nung tubo balibekian na siya matikumay na patapatan ni laiben mataw na ni kuwa doon na kanon binakata na kilometer baka binaka na were kina na mumbula na daw tomi ko saram na ngaki no iko na mbulongo meu tomi gino iko na mbulongo kina bali binaka mendo baka vengu kino ko baka vengu talanganelo muni daba ni tigo ko na buni baka vengu the Prince of Peace. Mendau tiungan orang berkata, sini dalam malam kata kata itu nak. Betul nakalo, he's taking care of that. You just plant, just water. Yang abang bauta, right nakalo. Menakai bawa tumbuh rako koya, nabi kakek doya. Yo, itolo ni tayo nonu mamukai kita kinan matak menakai tayo. Itolo ni tayo lewe rarindat. Warita kina nondo tete waki wana kalu. Matai, it's your offering. Salah ko na piliti ni soli. Your offering, doya. Nondo soli ka wana kalu. Nondo baka maro tegi ko na kalu na katube kenda nondo na bota sene wasi nondo no mengole bua. Indua. Kani ko is your prayer. Nambulan indaw masu. Elebu mirango rasangan indaw bunao, but they have the power to pray. Nambulan indaw masu. Vena numiena masu. Dono ebu no elenga tiyo kino indo na mitokani indo na tigi na koy Kristo. Ko vena numitoka ino iko na ndaw man masu. Ana makaturo po ndaw dike tigo nga ena masu. Maya indo na buno renda tete bagikina. Say ko your prayer me tigo bikenda na yalo nindaw masu. Kuni dengo na masu. Keni katulu. Ronda sa po sa tinglaw tirara. Lako tingo na bibalo to takyonggo. Your mission. Nontawa saya ni nabosa ni kalo. Your offering, your prayer, and your mission. Namo saya nabosa ni kalo. Tolong ko na tabilele bombole kenda kina. Na utolele no nonda tete waki wana kalo. Etoka nga ena tolungo. Wana sale toleran de titi bagi kina. O kato a kuni bomborita kana no moya me daka tagi kina na loma di kalo. Kuni bomborita na loma na loma ni ndau masu kena vena numi ena ndomo masu. Kena katolo kuni bomborita na no mumbola kana no mukaukawa ena no mukauta ka wasea na bosa ni kalo. Awakati kana Roma wasetin ka ruwa na tikine ndua rongo tana kanga itu na kena babala no libi kenda. Therefore I urge you, in view of God's mercy, non ayalo binaka na non ayalo loloma na klo, dong anak akira to offer your bodies as a living sacrifice, a living testimony. Donong gubuna utsara sawati yawando kaiti kuike. You must have only one testimony. Misangu leta batal. Induang anak yang ditalanoa. If you are living sacrifice, kemanda sahabat kandi na takan ng tabakang bauta, ni sati ko na Kristo, doon nga na kenda testimony. Nataba na kinimbal-bal. E nasoy na totuwa na itugutuhong ko. Rongo Diyos sa rawabinak. Nandun na testimony awa sa wasewat o na wasyatale. Nandun na testimony na kinimbal-baleng ko. Enduang nga na sera, senduang nga na lendua, endawduri wali lotu, dakilana no nandau tigo bali lotu na no naitabi kilana naitabi ko talanga na lendo na sero ya kero la ko na market sen yo ko nga esen ko la na market tutal tu ando na kemi talanoa dotal tu na testimony tu ka sikola ko bunin dakadaka dotal tu na testimony tu ka memboletico. Then who is this living sacrifice we talking about?
Only one testimony. Buki bigo toka samu kendaru na lubini kelo, endaru ngaraba endona kelo, doanga na non daru testimony. Doanga na testimony balite kendaru. We are God-fearing child. Tunuba. Esanga taniru na kende talano. Yago kaituki na. Living sacrifice, holy and pleasing God. This is your true and proper worship. Damay baka tamoy soro, and damay sokolo, sarimbimbi na yangongo is a living sacrifice. Tunuba, you are the living sacrifice. Kristo na sa kanila sa talamana, but you are a representative of Him in centenary wherever you go. Tunuba. Usana semata na kurun lesson. Keram dan dolar mendebol tambu. Choni wasendu to ono dua kena chinga tolu. Ngono to wale mono semata na chiginongo. Dare dan beka bose kinoko Paul na non da tete vaki. Maleta enandona ngauna enanona ngauna ngana klo. Koya ngana so mabikenda me kanga na ka enda teva wani ndalo mani koya. E na karono da lesone tsoni wa seono nona yanrava kalomana na tamata ko chisu. E sanga tali ni dua tali nei nakilewu. E siru mai kina na ngone turango chisu mai lo malangi ke burubura sai koyanga e na nona lo mana na tamata. Kantondono minda na toka talangai kia na waka samalewu o kenda talangai da sakadhibi na thaka keviongo na thaka lotu na thaka Singan na siya, thaka ang takatibin ng maluto. Menduti ko nga na nung visit is to make sure we love our neighbors all the time. Mendalomana na tamata. Siya pa kung doon na ngawin, dati nga nebola tambo, warto wala na kospolisibat. Mendare da may apakan nando kuya, so na yung binibit tamata ko Jesus. Never. You'll never find that in the Bible. Ngaw na matigin ko tsoni. Lako duro mo Jesus, doon na ngawin rin ngaw na sabakan diyo tagay ni Kina, ni samati ko tsoni. Ngai tarai kwendo na yalom bimbi. Turbe kendoro mo tambu. Asa soko baka tiki tani ko koya enawanga. Kula lai tangi no nararata kan sayali. Ndono na isema bakan ra. Ndono na itoka ni binata. Leo ni bubale. Robe bole kati. Chole. Enangaw na sale sumaikina. Turbe kendoro mo tambu. Sa osu tuenyo na tamata. Non rabiera di koya. Karala ko batutumay ka na non ralenga. Meramay baka mulai bakayango bakayalo era sawo su tueni e nambara via ni rawara kono lunis minde basamta cisu hala ko endo na kali rota le bana numa le masula kana kala duruma e ngele sumai asare vir na lewu ngoro na kanga tirwal tam asalomani era e bekenda ndala ko duruma endo na renre mengai duangai duru dalen endo sana sota talanga mata Raida chico na kelo se mani vada na kako lago duruma kako bakan dua ni ko rai bakan bamba se ko rai bakan anda kusara lepat to mendangain mo rai ko ano kamela ko mai iku sakila chu ngada bela ko mai undi taga weekend dan mata kabina na kare to no chisu ko no menda na rai to kin ndo to belo to senten ri weekend talanga na borong to mai sa wala nga ni rakko to mai no rakko sa wala nga Dare doon lang may asalo manira. Turbe kanda wal tambe. Sa wala ni kawita ko chisu non roba mulai bayalo. Non roba mulai bayalo men mate bayalo so erakoten. Turbe kanda wal tambo. E kawita ka talanga ko ya na non roba kani bakayango. Their physical need. E kawita ka talanga non ni turango chisu. Sa kan melbal. Chisu endo binakatatalanga na. Menda kana chiko Da kana chiko ka binaka. Tavaka bako ko mendakana. Bete binaka to ko membulo-bulo ba binaka talchunga na yango. Ano nakangana talang ko mo ko tiko. Merero ng garaba ba binaka kina na itavi e kadibi ko kina. Iyo ena tikine lima usana tobole mo usana semataya ni kina lisoni kuwa. Tikine lima sare dir na lewo ngo chisu. Me bakasara usan durito ngo sare din sa ndambe to na lewo ngo na be do binaka ya. Sare de to na nomuni biakana. Sa kawai kina na longo nindondo no meu waka ni ke muni sare da tona no muni biakana sa kawai kina na longo nindondo no meu waka ni ke muni manda
na nomri mai wa na bala ni kanwa ngan tal cisu me bakanir me bom sangai taro ko koya dola botokan mai bol tambo na cikin lima sangai taro ko koya sangai ka ko be Filipi endana bulia mai ve na manrai merakana kina ko irongo taro ko koya be Filipi rongo tati ko na bisa sauni taro sana boro murengo mbal de lebu be kenda ena toka saranga enan rakini vitala nongo Tingin mana tikine ono sana kita na turanga metaronga na tarongo ni sakilami na kokokoa na kasana kita ko Filipi mena takaba kati ko sedindo na kairen da hunita kana mata ni kalo na kako tevaka klo mala nge kilaba binak na yalo ko baro teva kina na kalo e kilaba binak ye rongo na tiginongo e tarongi Filipi ko ko e sini tarongi irto na tisepeli se metarungir to bondo na kai tu renda baka ni rigi ko tarungi Filipi nga balta na daba e kawai ko ko en do na kai tu we Filipi ngorongo na keni sau bro la ngo e tarungi Filipi ko ya endana kau ta mai ve endana bule mai ve na manrai merakana kino gorongo ena tigine wono reda to voltam sana kita na turanga metaronga ngo balten saki la ko ya na kas ena da kabo ko Filipi na kasambudino ko ya mena da kabo Somo ko Filipi na cikine vitu turanga ena sengene rautira na manrai saboli ena pene e ruanan rau mera tau yandu abalalai nga e taro ko cisu endana ko to mai bena saudi manrai yo Filipi ro na kai tu kono ko ya turanga ena sengene rautira membale cikine Filipi vida he has the 200 ena sangani rautir na manrai saboli ena pene e ruanan rau e ciku na tanga e ruanan rau tuno ko e anga mera bakala itele mandamai mera tau ya ando mai mei to mani ruanan rau go dari dasar tunga itu kami Filipi ne laboya ena kita na turang me taroi ko boleh te kilaba ka binaka saranga na kaya to kay na tanga ni Filipi wata boy ko ni kuwa sa tau to tanga awa sabo mer akalunga ta sada ko chinusoli kasi akan total pili cungo menala ko talam dahil ono ita kan dan sini ba kay Filipi turanga ena teki beyang ana ruanan raw na pen mera bakalalay talim mandamay sangani kila ko Filipi taro tu ko indo tunga bi ko na lewa ko re ba tungura na kalalay kina kalew be kila ko na daba be na buna na daba tugo ko that you can offer for him to use to serve the people. Itu kung ano tanga ni Filipi. Nabuka bekenda na iti ko na wako kongo. O siya iti ko berto mana nito mana nito luto na busa daw mataw bekenda na turanga. Nilu ay tatanga. Siya daw. Doa soli luto doa sana. Ngay to ka na aftermath sa nagkaroon ni tanga. Anak mama anda to kami nalang nalot angay to kana bibi ka to kana after function after match yo obi nakata mo ndi teken dan matabi na inday nakalunggo obi nakata mo may sumatabi ko what is that proportion kaposa kin ko paula that proportion of goodness of this God to you iko nga ko kilaw iko na ibagaroya to share the other proportion na proportion nga dumisule na lebu ni nona binaka na klobe iko no muvu vale iko nga ko kilana kena binaka but make sure you share that same proportion do kawar to man kang kumera warani so ani do alele lo mangel lo don lolo male bu nakalaw ngay do to ngay tanjiri to ni nalbele tin sole warani so warani so saro imbimbi be kenda na matakab na kanday kakuno ba kalilita kana kalungo makale buta kana kalungo be bakale butegi ko na kalungo tarango Filipi tu ba ngay langa tagi ko Filipi
Ako la satu o chitumbe kana no tuwa after that na wochi yana dombe ka bunu na labuno Filipi kana no motoki na ruan rawi mo mengele bangat ta ngai kya turang ai sengani birauti pa kuno no muleng sini muleng ngangori yet na turang ai tarong iraw to chungan ti sepele ko bang bauta ni kilaira to ba binaka orto bito kani lo mani tulang bagwa satu to numero to lo mani kwa io mai nam tike bu me da no esse to bole tinga na turang me ba kau ko te gerto mer to bang bauti kwa kena kai zakab ya da maybe Filipi sa siya nga said he never grabbed that opportunity yo sanga duro da ke mayen dua tale tikine walu tu ni bekender voltambo ngai duro da ke mai go andri ono no me de sambole mai go andri indo ekilana ngoni turanga ikereto na turanga na kai binakat duro mai go andri ngai duro mai ko ngo ka ti go nambule non do umbole no lo moni lotu Esu tato ngabe kenda saranda sulia. So doktor mango era saram nangan indam bole ngaw kenda. Ito meta mabuyway. Keto sambole nga sabi na kito sambol nito estimate. Akanggo sapa kato sarang ngabe kenda. Ya wo bibi na ka kautu as dollar ramot ya mam sambole tu nga. Mam saya ando no undolo nga me ba dabari gena ni 20 vida. 25 mbaka si 20 vida nito. Kata ito nga bikin, indakil kata that proportion of goodness from God. Na nona binaka na kalobay ko mana tebu ni ngauna ko thambe me kine buro-burongo me hado mengo reda na lebu na bira bagaruta gina klo. Bagarom bimbita ka na nomu buli binaka na nomu taka binaka ni taw binaka na nomu tanga taw binaka na kobate ngai bagarom bimbita ka na klo ko na kada ka ba. Sandondo no mona kila na dawa ndondo no mosulia bua. Cannot be measured. Ya taruh Andrew, ano numan debi ang boleh mai, yang tangga ronga tangga tunwe kan tangga bol tambo, turang yang dong anong ne tangannya cikungo, yang dong itu betal tungal menilu tu ya, so nang ne tunga bikin, dali katalo ka tamai pita cikukin nang, yang kayo iko. If you are a living sacrifice, if you term yourself as a living sacrifice, what can you offer? What can you offer? Sendra na apply na chigni bola tambuya may man rali binaka to be a living sacrifice ni kaji na loto ngai lingalala samala nga nakanto don do sule ni labo non do sule talanga non tangauna be part of the church, be part of that activity. Samdan do sule yandam bole yo sarin ta kabongori ren gitu li baruta kana kakana ren gitu li tatabira gitu ren gitu li sasama gitu nito ngori. The other offering. Sabi ka nila way na nondangaw na nondambula. Rongo to na kautu na natolu the three responsibility. And the sulya na nondambula nonda kokowa. Menda the kabakina na vavaka ni kalo. Ya Andrew mistake an opportunity ya. And the masamta ka na karunitu wa seva na kina dawili ka na tigina walu tul sulgabit. Maraman tsunami. Tinabekan na boltambu. Tunubeka na is a wealthy woman. Tunubeka santo pasiti ko na tamatani kolgo elay sa matin nona vale na bingaw na kevin do tako so tigino elay sa matin nona vale. Tunubatam nona vesi na keve pasing tamatani klo. Dara ton maram sunim. He used that opportunity to serve something to the man of God. Tono ko turanga mindo mandangan bilway, mindo mandangan na tigini keki nimbere ningay ngwale sara. Isa nga ni kira na tamata ni kalo. But she grabbed that opportunity. But then kilaw ko ya, nanonay tayo to offer something to the man of God. Tunwe ka na tambo. Kakete ta kaboti ko na besing. Sayado sa na stage, sa kirewatina, meron sa tara. Edang ko, nagibasa mata, nakalaw sa kakatigung ko. Evakila ko koya, that magnetic interconnection, interlink with that man of God, he felt that connection. Yabala ti koya na yalo tambo na kaya kaba. Sa karewatina, tu taraman den do na rumule men nona mandanga. Daru taraman den do na rumule men nona, menandaw pa vengu tuki na natamata ni kalo. O kati ko bekian na sigilib na ko na kaweka, with that faith she grabbed that opportunity.
Ner tortongo tu na tisapeli na kakereti kuna turanga na mataka ni singoya. But nobody grabs that opportunity to show the Lord how they truly love Him with what they have. Maraming sunemingo, tunubi kender bol tambu, ingay tara na tamata ni kalo na kando sa kawatiko. Sangay talana no na dhurbo, le tarong mande ndo na kaya vinakata. Tunubi kender bol tambu, isangan ndo na kake vetu, lesumano na dhurbo ilaisa. Kake vetu, iyo ndo na kaya siyanga. Isangan tipo na lubian raw. Same time, rokada na tamata ni kalo, enangaw na batatalangang ko ng bakimenggo, ena sulekina, aturanga, endo na turbo. O kaya kasyakan ito, inanonoy tuba-tuba, mendo na kami, the purpose, na intention, may karewa na kulo, endo, no. Volta mo ko na uli ka pinaka, uli ka zaki, uli ka sob, he was never part of his intention to do that, to make sure he asked for son, never. Saka sarangan bolay. O kaya na nalomana nga na kalo kaya natamata ni kalo ekotoboliti ko na binak. So she grabbed the opportunity. E baro taka na kalo na kasarangay siya nga buwa. Katungo na wealthy woman. He has everything. Indo nga nakasya nga. Kanga ito nga buwa na kalo karni sila na kalo. Doon ang wani may baka maro talkin na nabubali. E bata mo kaya na mataka binakinday. Au sambule ke andan mataka binani ko ni seni kawal ndo tete vaki. Filipi terwe ke andar bol tambu pasare di kwato nga. Andri wenda numan de mbole mai. E ngai tukuno ko turanga ndo na ngone tangane tiungo. E kila bada. Tangi basa mataka na ngone tangane ngo boro rongo tu ko. Sare do ko ya ortun dun merdo atoko na binanga sarenga. E na ngone ngo tarai na lona. Kasaranga itu nga buah. Waruta kana taman ngane tinan meroch ko ni singo ya ngai sulia me bangata kana turanga meren dab meren bombolai kina na tama turbe kenda ni dab ni sonya tali ni daronga na tikino ya asabi bakani na turanga ne lebu ni kanga solo ya reda man na tumbura na turanga ni na tete bakana ka turbe kenda me anga kina na bombolai na tamata da tete bakana ka turbe kenda dondo na sulia wana turanga e tumbu na lebu ni iko ya e tumbu na lebu ni manrayo ya e kana na undolu e votale tini karu na basketi ba manda ke ba ka sulia nga ngone ngo bana turanga nge ba samta ka le sunon roto e bida batatale na keri la kwanya na kai ba tumbura na turanga ni de tebwa e na ngonon do na ngone bina katakina na turanga ya sabule kende na mataka bina kainday e na baka sama ya na numa musana songotan na ngitala no na mataka bina ni ko ndo di talanoa au ko tina no ngudorbo au tigo bole mai kana perel na bulo April May au tigo mai America au tina ngudorbo le buli le ba o titale kana na craft engineer to get his license kero la ko kerau Nuklati ko savoti ko na fis me kileta ki semberna ko sita abala ka tumingo. Ko klati ko na buno leti ko kinoko ya. O ko na travel. Ya o bo bibina kanindo na ndo gito matibingane ni sale kramit katatalo ko mesachi ko ngake kunle bangaren do na competition. Sachi ko ngake ko ya. Rochi ko ne romotoka ko re mata ka chundo na motoka kero ngake ko tsunga indua patake nom tabal. Saka usando binak. Ya sa chiku ngai longu au sinur kata me ba ongo ngata grau au binata non chiku saru to binaka ya sinur kata me ba ongo ngata grau na fuku ni non robila kayaki beta ni ndundu na puner rungar bingara bichukina kana ngandre na motoka nda kilaba na Amerika sangandre bingana motoka na pia waki na bunwe rata tukina ya nongula kano ya we unongo ya ngaya ni matainga ni mazao sala ko tu na ve surete me na monichi tu site o chiku me Sacramento Ngarabi to chugu na bana balotu Wesley United Centennial Faith batike New Hope combine au taka buli chuga na be moni chirve to city bukelulu digital mind do le pikta ke o me baleo na bono chugu na nganengu mai drop te ke utalika bukelulu olo sombo Santa Rosa am do le tigo na to cell group do ba torto balotu Montgomery arto kere mo sa toroti ulu to mata singo to be bukelulu ken lo tu le borto ken adi bo asal tu anu program lima nama ada waktu itu kena asaran anu program mereka singa tambu tu mengamati singa tambu kena waktu singa tambu ngai to sementara tu kan mau salih semua nak kerus berkawan tertunggu kereta le Montgomery
batin ta kan to lotu to ko bata ber to na babalang kena no tingo manda musoli buno tale ne karusa bulu kadiwa mani to su tale ngo flight ko ngele sumai na kena tu city katrana iyo awroida tu na ngandra ya ayo au kati ko kera wala ko ngono binakata mele settle bina ngo dorbo ko sulutu na lima na madao ya ko le reda batal tal tunga kena sauni nono yo fiso ko ya usana tunga be kena no fiso ko 51,000 US dollars iyo Rongata tunga talanoa. Nindan raba nom da tete ba kina kalau talangayan raba na kasa kaboko. Na kawalan kataka. Au sa ko toyo 12,000 sa keru kauta misali deposit taki. Deposit ko ya chino ndolu, sa tor chigoro ndolu, sa tun chibino ko dorbo bita chunum bank account go. Yo. Sa ndo na ngona. Na to so chiko, au sala ko tunga na nungu itabia. Au satorin ko sario wada ba keu betul sana mucu mulai sumai game apply non go FNPF kambo bang tayong FNPF sambo tawon no anu ngono mo ya mereng game ba ko cheni kina ena menge ba dabari me do ba no ko sita eu kati go nakalo e kile kenda ba binak ninda tete ba ki ba nakalo e kila ba binak sartunga sa to nga mai ka karuni madawa katoli madawa ole ba tai bi berto kenene bo ba tige Montgomery sarto tu nabi orto me kena nubo bindono bubale to bindono bubale tal keto sanata kaba mandendo na karinda neju pare de kaku ni baka wango sanga keto sabital nongo ya eruna bali lotungo tali tu bia na nong ya uda kaba ngana nongo itabo ka kenda tete baginga saraba bala na yalo ni kalo ya bala boli ena kau baka sama taka boli boleta na dorubongo. Dia kena sa Karinite. Ya Karinite ya. Kawat taka bakan dua seranga. Na boni fees ang doon mi sauni. Aw na siya nga nitugo na vida. Aw sarakam da nga na. US dollars yung go. Botale sa ambili siya ni binugdorbo. Iyo. Aw sa chiko nga na madawa. Aw sa chiko na katoli madawa. Aw chiko bolikin may Sacramento. Moneti tu city. Maulay susumay. Aw sa torin doon na message. Taraman doberto me Santa Rosa na baluto me kena nubo taltala sa chico na toli le ju au sa tu nei sa chico indua ya non ro no biotini ro sa suletiko klasaro chico sang autor sa andua non toli le vai tauke sa tu sarai dabital no mataka no mole sunga mai nimbera ni kongole virtoi Montgomery to sotana yadngo kere mela mau ju menge menjing takero na moto kasati kongo menge menjing tako ko ya o debe rongo metaura it's already paid so mana kalau avia kati ko ni kandi na non da tete vaki me ava maingo o via kana matakabina ni kuwa klai sanga ni kawale nondan dinata tiko na kalongo ena kale le dava kon dinati ko tiki na ni taibe ke dibi tiki na loto. We are just here to plant and water in faith. Me ada mengo do text da message mai via no dorbo ta indongo e zel mai kan ke banu salis Amerika ke do to ke empesa mai kan do term do ando ba ko ila account to account na zel ZELLE to tair tunggu indongo zel mai sanga no ta zel ta mengo almost every week the zel money to my son's account na kawal yang kataka isa na kalongko saru lelinga na kanda tete bakikena ya obyawa siya na tikinongo ilemu na ka e barutaka na kalong lo manelio na lima na madho ya kaya ko barutaka baka ilabo na lebu ka barutaka na turanga na motoka na visa saumi kena botale metawra no gudorbo me daba taletisha bakeu na manigay lako sa tare ko etu na kakedengo dia usari ko ndio rap Father's Day na singa tambu sawoti Australia UK wat ke US singa tambu sawoti ngo singa tabin muri Father's Day eu siniklan na no metol tungamen no gudorbo ta empesa nunggu Father's Day. Akak itu nag-isipit yan bagito kay Father's Day. Aba, matay ni wasi-wasi ko. Terus yang itu sa Father's Day US. Kaya tarun ko may UK, sembera chuk may nanona.
Yo UK sangga ya do mana bidana singa sawot. Yo nda ba bibina taka na klo. Nakako lang taka. Ya no lang na klo. Nakaundo tu kuna ti ko membo katale. Faith when you walk into unknown territory. But you have faith in someone who has everything. Iku kilatu nuko lago tu ni sangali bibu ne labo. Sangali bibu ne kilaka. Yo ko nuita ka indona klo nona na kakebenga. O kwaya ya nona lengo kwaya. Non dei tabi nga ambauta takama na kena daka saraba na kelunggo ana ba kama na taka na beka ke de tu ko lenga taka tungo ria na nona lenga na kelung ando ne tano le musa tine na taka bina kindai o sana tine na luke wa se ono tine tul sebul kawal o ka dabo so tanga bali ndo nganda lu tu na taka ni kuwa na beli mo ko sabu de sa sini berongo ata bo sin kelo sabi ra lubian do klasa anon dan raking anang one musa tine na oto tini tikina luke wa se ono no tikine tul sebul kawalu rongo dana tikinongo give and it will be given to you rongo dana tikuna term kan tata kapamata give kan tam and it will be given to you it will membal liu mando iko te mando iko no nom mere do lo malangi na kako tea it will be given to you lo malangi warakiko ngaitu nabango a good measure pressed down shaken together and running over will be poured into your lap ada madana kay bolane bol tambo au mbita na kana balang imbeta baka it's rambale buto kan tito buto karon tuno kwa na keni baka raungo na kana sulibi ko na klo ni ko sate when you give to the Lord it will be given to you. But the question, what will be given to me? Gona keni baka tuno kwa a good measure pressed down daba samtaka nindo na contain and tawan do na suka Debi na kata metawa binaka sa tawa dabatal kure taki tugi rag meta melutu metawa binaka utang tawa meragisi ngai sa sinai binaka ya rongo dal katun en voltambu a good measure even though you press it down and shaken together and running over to the this will be poured to your lap ni sa sinai binaka manda ya kaya volta bunu ken babici sinai hutu mabal ni sa sinai binaka ngai yo batal Kongo niko sate binaka o Kongo enga imbiwa ni beiko it will be poured into your lap for with the measure you use it will be measured to you katiko sarimbimbi non dar kreda na klongo nindara ida bata kena chiki ni bola tambuya raida mandana katu no la malang sa wala ngani bisau ngami bero o basaranga ia nangone tanganingo sulle na manrega na wanu ni mebga o batale na kai baru tangana klo ba tumburo tale ko koya kanara mamau botale ya baka bakin to sentenri akamitu ni bulongo oni taka nangai sirsombu satana baru mai testify to do ikitango na matu na mandanga na binaka ni kelungo sedaba kakundang ulubaka na kelungo uno ko taka kina kakina na dana kaku ni mando ataki koya sanga talendo na ya menda ho vital no kira bagale na tangango hune ni taka kai beno no chisu endo ka to ni to no buli bolu tak ndo tonga chisu endo poko bibina sa to kana ya biro lbanda yo kenda tanani tumbu o sa nuita living sacrifice tuno ba no mutum sati ni kina no mutum you are living sacrifice ye me laurai that living sacrifice is actually do what God wants a person to do, right? Ya meron ko bento kay na klo ram na nobosa darong otarawa and a single na kay ndai. Samasu. Kemisa kana klo levo ke mami bo bibinaka ni ke mami rongo di ke munitale dinang sambala bo ni mami dambe e ke mami bo bibinaka ni single na kay ndai no muni bo taraw na no muni bos. Ka ni bo na numi ke mami tale ni mami do sule ni mami mbula mami sule na ni mami yaw ni mami ngauna meke mami baka maru teke ke muni kena na wale mne lumuni baka deg na lumuni nganga yana sombo na mataka binaka indai menonro na merabo taiki na lube muni sati ko ni kuwa baka ke na bere sama tingu men bali baliba ke mami baka bindang ndong dingi taka tingu na ngono binakongo mer ndaw baka rongo mai kena na wale mne baka ngoira bas sumura bere na muni baka deg na muni kaukawa ye mero ko bendo kain dondo tinga ke no muni tingu tambo melo malangi do baka masu na muni chisu na baka mbulen dit endondonga
Amen.